Papa, lèm gen ansan tou, papa te mande pou mde jete yo. Men mwen te wase ou mwen ki premye vitit mwen, mbate ka jete yo, mde di mwen mbate d'akor mwen jete yo pou mwen. Mwen mbate d'akor mwen pou, mwen te oblige leve, de kite mwen ka epi kont mwen, la vive avèk ma demen, men mba kon kote. Yo, man sa gen fwe? Mwen nou la bat nem, pou mba yo, nou pose, nou tep kwet men, mba yo. Nou ba kwa se men, nou tem telman gen problem la men, mwen te yon ti travay men, yo kapem nan travay la men, se la ka ou mdap vini la men, pou mwen yon ti kote pou mponti la disep men. Ase ba yo telman ba mwen ba on sa mfe men. Men, te donen ke se mwen avek ke patnen ki nan ka la men, kon mwen mba kite isi, se pou konen isi pa avon men. Se pou fwi ba yi kon mwen alis. Wa pala ek mwen yo, jist mwen ka konke sa fwe pou yo. Maman, te deye tem bata bejiste? Nan petit mwen bata bejiste. Koman sa fet? Men koman sa fet? E jete mdap jete ou bata bejiste paske ou bata konan yen. Koto e a pa gen moun pa gen yen la, se nan raje mdap jete ou. E mbada men, kon kote mdap jete ou la men. E papa? Me papa ki tap fèm jeto, oui. Ou kompon, papa ki tap fèm jeto, paske papa pa de bezon, jis koun ya papa pa bezon, papa pa menm kon sou rejiste men.